Haka arpotrek anrung uba sambor lang dingdo Shaka Party TMC. Yakani ka jingmut bandrung uba sambor lang Shaka Party la yo jing tip henne kasi haka kat pratrek naila aja apa. Haka jing kran bagilat patai kubor. Haka jing kran bagilat patai kubor ba sambor lang ula penpau ba haka te constituency na kashispa ki bubuan ki dehi baduk. Kumta ka jing kwa jung uban yeng na kate katsau pentor kra constituency kalong wat penba bat banyarap ikte ki brio ki ba haka te constituency. Kapang bangiwan hangni kalongba macam senam kema wan IV kawai press conference exactly she senam chwa ha kawai dei bat jitmu junga mangni kun election na po 14 kha pentor na po 14 pentor kha constituency te da phi kema ba macam senam mau IP ba ngam sa decide on political party 6 months before election te ko makalong mentai ka timing la coincide sahi man mentai di benai August sehingga September Oktober November Desember Jan Feb pada saya take itu benai de hakini ki sausan benai dengan ayat ya kena mensurat na konsensi bengila masa tu kalau ba hangte po konsensi jengi propon nak sispa di ki longye ki ba kamdan ka jinjar di ki longye ki bawan nak itu ki longye ki ba ki head of the family ki ba kamai ya ka longye ki jengki ki di ba belam sini ba meme di ngalai syokka ba bubuni kamtam ni ki long kumi ki ut ba ya ka jengki dor ki mamba mardi ki ut ba jengki dor gas ki ut ba ya jengki dor teng serat saban ini ki essentials bagi perangkaman kesni di habai di bakani ka benta ni depi mau house ngam arjar arpo ala dan benta kapan dan lam tiki penhun juga Meghalaya Joint Action Committee ngai iba nadu ut kapor hi kadan baik ka kajimlin maksudno na kadang sang government bikin rak baik central excise duty jung ini ki essential commodities te ngasuthu bangin chuya kran tangha po madan media mengili last time kami hap show te padai kapor ini dubingin danno syakwe ka jili kenang ba kita ki kya kison jung pat ba inyo ban address apa assembly te the reason balai ba nga khani kinti nga wan ru ngakwa pensai pi wa number khot political parties ngala jet ni ada dan kajing kran hiru officially ng sarung no sa TMC All India Tribal Congress la sisngi te hani kintiru nga bu kajing kapat ka pasnguret hakmat ka buram ka bakraw yung pi ki constituency yung tanong pra constituency ba dalong yawan na katiga sngi alam ka jingkasan yinga mo kumukartong yung TMC but ba ay kandiat i jaka po komensi mo jong pi mga niyo ut pinsutu i kai kathong mga wan na kanika election te mulai ngaji di TMC ru kadai ba kita ki issues ki banga kwa banya naman tajo ki pa ba gusto amla bandan ki parties ki badan ka ruling MDA government ba gusto i dia nga bandan ka option te kumbangi long himantai principal option party kadai sa TMC te ngam crash long na nga banga happy banya sta nomor ngapalong very factual and very practical in my approach ka control constituency ka demography jang constituency it's a mixed population constituency and ka baari kung baka mention ni pimenehi prapo na kasispai di kita kilongye ti ngakwa pa pensyari ki ba ani kinti ba barok kai experience kita ka jidor ka marba mardi bat kani kung mga batay yang pi sa sini kadi jingra sa government yaki central excise duty ba mapimingi ki ba direct or indirectly we paying taxes ngisi ba khajna ti ngali dia tinggal di direct taxpayers naga business ke bangi ni tre ngisi khajna sa sarkar dikipat ba bade ki beduk basuk jungi kisi khajna indirectly menta limba ka jingti jungki yaki marba mardi pi mental ada pi thiet kinok jungproi maksudna si senduk kinok jungproi kedan begitu increase of taxes pithiet ki brot punya pithiet ki toothpaste pithiet ki juti ki jang bar khoi long increase of taxes te ngai inaction manakan ni kila impose GST wat dia ki essential commodities ke package milk butter paneer batu rice batu khao ti kuma pithiet bi bau khawi de staple food ni long India ni not east te kamtami mengi kasi ni bambai kana kajahi te ngasuthu pa kajing ki dor plat jung ki marba mardi khata shahi iklong yeng ba duk besok jungi di ban address kita ki problems ada di I personally feel bangala ban address kita ki problems si ing ba TMC hi but officially kung bangala pensai bangin sarong ka arpotrek officially ngapat join ba kanu political party kapat don ka any official like bangala join ba political party it's just that mga OEP
6 months before election na decide the political party based on calculations, based on reports bangin ayo na ki social media team na jong namar hapan ni keren yang ni buat ke TMC kadang ka impact jengki ndre nga ada na jong social media team na jong then for the last 7 to 8 months media team ka jong ni jong sam kamti we working on this the media team ka jong ni work ya kani tingin ilap hiba kadang kata hi jeng shishahi ba firstly ka democracy jong ka constituency ka ba ini bang propagate ya ka regional party bar ka bakongsan hi kadang kata hi ba kipat ba kiut kita ki bat bangin address kita ki hi bar ka jeng stu hi jong ai kalau mai bangin hapan address na ki na ka party ka na ka option namar ba ki na ka ruling man ta kami hi bikin ya keren baik ngai tu pi nei ha jing ya ti ka jong anai ngai syambun ki party semua ki ong baik ya ta phang ba si kata it's very open ni hiru boni political parties ki ada state lim pa hiru ba kin sayo ka absolute majority but bikin form government andre ngam simi kita political parties bikin crunch pang jing tu dua kamar ba mardi andre ka motif jingi bingirong sa politics kamde wan ong bangin ya kamay spa ng politics ang kumingi dito itu bahi ni long very settle ka business ka jingrong jingi sa politics kamot ba na ka baha jingi ng puthon kra constituency ni sedang pambesa jingi ni sedang kasam